sampun Sang Prabu alaki inggih idedane para pamiarsa saneluwihing pikayu aturuning ayang titiang rasa-rasa sampun lawas itu sang Prabu Jaya pangus jenek kering-kering jagat balengkang tur maning sampun lawas itu alaki rabinya nanging lacut bisa sakewale adi astuna rasa lulut rumaket ide sareng kalih merabian yen baos sang wenten alasane kaon dari sejeroning ide alaki rabinya sikiatanana dunang wari Nabi mawanan kebaos kadia sapuni keriantukan ia diastun sampun duit menyangkep durung nengasiki deside ngemedalang ya diastun keris pemadegani dari kering balengkang rasa-rasa wibuh ngarco barane yaki jagat ide ni kerteraharja sake mau neriantukan dereng mersiriang duwe puter dukite kaya ide sang Prabu wenten rares panemaya galah ide sareng kalih magenuwi rasa rares mebaos ide sang Prabu kapining rapin ide saya udah adi dia kancing wilis tuayu widewa risat-sat jiwa parimanan belinya anak ibu widewa adi napi puaran beli
Eri sesukat kesaning bani dewa nabdab jaga di balengkang rasa subegemuh landuh kertera harja jaga di sakiwali apa nyen puaran beli ini aneh jani adi madag agung tanah putera aneh banget kayu nang beli sing jadelen apa nyen puaran beli ni ngajak dewa madep nedungin jagat di balengkang sing nyen sida beli ma putera mangkin titia jagi manangun semadi. nah di duaning buka kitu nyendukitan beli ni sing jadelen jani beli lakar ma pidabdab beli lakar luas nangun tap berarti Ring bacur parawatu sanila karung si beli duaning kepikayun sing jadelen genah sane suci mau tamu tuah jadi tu di gunung batur ya di Mogi sueca yang mogore wastu sangkaning derede baktin belini ane tulus tur maning mogore wastu sidel ajar pagah beli nangunang tapu berarti wastu suicu itu sangiang para mukawi Mapriaco wartiasa tanu mang nejeside medaging manut kadi pangarcanan beline jajak dewa apa ngesuicu itu sesunan peresidur harus beli ngemedalang putera wah dia